بەخسەکردن لەسەر ئامادەکاریەکانی ئاک پارتی بۆ هەڵبژاردنەکانی تورکیا و باکووری کوردستان بۆ شارەوانیەکان گفتوگۆکەین لەگەڵ ئەیوب خان کار بەڕێوەبەری ئاک پارتی لە ناوچەی سووری دیار بەکرد بۆ کاروباری هەڵبژاردنەکان هاوکارم ئیمان گفتوگۆی لەو بارەیە. دەست خۆش بن کۆمار هێژە ئەیوب خان هەنگێک بخێراتنە کوردستان 24 ئاک پارتی دناوا چەند ڕۆژاندا 21 سەرۆکیان شاخان دەگەل یەن چار ناوچەیان گوهارتن ئەڤ وەکی ئامادەکاریان بۆ هەڵبژاردنان تێنە دیتنیان ژی بڕاستی دناوا ئاک پارتیەدا کەس هەنە کو هێژانینە دڤان پۆستاندا جه بگرن وان ڕاتکەن کەس هێندن لە جهێوان ددان ئایا ئەو کەس هێنددانن هێژانە دکارن وێ بەرپرسیاریە بگرن ئەستۆ؟ ئێوارە خۆش خۆشتر خوشکام خودێ زانە ئاک پارتی هینکی ئینسانê خراب ketine navê ev ê ku pariyekî menfiata dunyayê hes dikin û torpîl û wesaîre filan ji ber wî ev bîsviyek meriv degişkirin baş kirin hinkiya jî daha jî degiş bikin ez wer divê yeqînê da me çünkî van însanê ku têkiliyê wan bi xelkê re tune bin rastî wî baxsus di van helbişartinê mehellî da meriv tiştek bi dest naxe yanî endam jî zehmî min deka mêzekim AK Parti Reîsê Cumhur însanekî zana ye ew ê berijberê da li gor ewkê xelkê li gor nêrînê xelkê û düşünceyê wan ew ê xwe hazir bike amade bike Reîsê Cumhur nabe bira millet li dû min were dibê ka çima ez li dû milletê naçim ya jî însanê baş nakime pêşiya xelkê xelk çima ji me dûr e xebatî wî awayê baş hene û ev guhertinê jî tiştek baş bû ez yeqînim ê hinkî jî daha jî bêne guhertinê yanî ez wê yeqînê da باش bi taybetî hûnên hêja ji Amedê danana qeyûman li Bakurê Kurdistanê gelek dilê Kurdan bi taybetî teng kir bi taybetî danana qeyûman li ser şaredariyên HDP û DBP bi reya hewa divan helbijartina da mumkin e AK Partî dest bi dawîkirina siyaseta qeyûman bîne? Xwedê zane ev qeyûm ew îstemalê tişek baş nebû rastî wî çünkî van waliya ku dikirine qeyûm vana la yus'elin ji ber ku hesab nadine milletê hinkî keyfî hereket dikin yanî wekî ku em dixwazin xizmetê ji milletê re naykirinê lêbelê sebebê vana jî van şaredarê ku ji teref HDP re dihatine niqandinê ew wana jî بۆ لە خزمەتە milletê nedikirin tiştê vala re meşgûl dibûn û huzûrsizî daniyan yanî bi kurmancî gotinekî meşhûr e her wekî divê guro were min bixwe ya birayê min yanî ji bûna çitir îşê xwe mêze nakî yanî şaredarî wezîfa wî ya mihîmtir ew e ku xizmetê ji milletê re bike gere meriv li ser siyasetê wisa hereket neke rastî wî ewana ji ber ku ew jî esas wek qeyîmê qendî lêbûn xwezî ka ew jî azad bana serbixwe bana û xizmet ji milletê re vakilana yanî şaşîtî du alî bûn lê feqet dîsa jî yanî ev mesela qeyûma pirtişek baş negere ya meriv neke ber adet tiştekê din heye hêja Eyûb Xan ji bo van helbijartinê şaredariyan gelek giring tê dîtin di navbera opozisyûn û desthilatê şerê bi destxistina şaredariyên mezin heye mîna Stenbul, Enqere, İzmîr, Edena van cihên heniyên mezin pêştir bi hevkariya HDP hûn zanin opozisyonê van şaredariyan bi destxistibûn lê aniha ew banga HDP kirî weke AK Partî çawa dinirxîne ji bo ku deriyê wan vekiriye her kesekê ku şert û mercên wan bi cih bike îmkan tê daye AK Partî deriyê xwe bû partiya çapa kesikiyan bi rengekê din bêjin HDP veke? Xwedê zane li siyasetê da van tişta caiz xuya dikin û HDP jî bîle ser destekê de evan partiyê ku qarşî AK Partînê yanî divê derê da neqaya wî ew e ku Kurd tiştek bi destê xwe kin dibê bira AK Partî qezaj neke ev ya siyasetek baş nîne malûm di helbijartina çûyî da li ser navê Ebdullah Öcalan dahî mektûb dane xwendinê piştî ku AK Partî viya kiribe bi şeklekî qewlekî leyîn kare evê rêhanê ji HDP re jî vekirî bêle
فقط هدف ناخذ خانیزی آق پارتی بده هدف در دیوی نه مثلا کردستانیه او یا در دکی دنیایه ام خازن خوبار خلا و تشی کرد منفعت کرده دا چی بده داری دوار حرکت بکه انسان تدید به داری توبه نایگرتنی بلکه خوبار خلا او جی لسر ریش كلام خايك تكفانا كي بدا من يعني باربرسا كي نجي اك بارتي لنافتيا الصورة آمده تي بحثي كرد و كردستان اتكاو دقال چار ساعتيان سردانا باليوس خانه سويد كريا والي سر برسا سويسرا كريا والي سر برسا كرد آخويا قال هون چما چون هون بكيرا چون هوا قالا چكر و بتايباتي جبو من بالكيش بو هون دبيجن كرد و كردستان يعني باربرسا كي اك بارتي يجي الصورة آمده دبيجا كرد و كردستان يعني انها خوشکار من اساس اوی مسئله هانه امن کارم به خودی بیلن یعنی سری اول که دناوا هدفی و آق پارتی دا او مسئله و بو که اوی سر آشتی باشتی تشک بکرانم نگو حیرا ولا بی ایشی هدفش هف در ناخد چونکه عاقلی وید دست ویدن عاقلی ویش کسی خلقیه ایجا ایمه مثل هفته هشته مروی هنش با چلیوی رئیس عشیرت هنه چلیوی خواندوان و شارزار و زانانه ام دبین امی کرد و ترک به هفره محاسبه بکن امی درد خوش هفره بیجن و دولت ایجی مجبور لگور بیا چاره کی مثلا کرد و کردستان را بینه ایجا دنیا بیا حسیا بو راستیوی بیوک الچی او که اسمیچره حکی گوداریا مکر که حیامونیست بردف که به حرکت هانی وی خوش جوان را گو دورات هم مجی آلی کاری کی کرد مگو نه یعنی ون چمال سر مثلا کردستان خباتک ناکن ون تمام دورما و باش رنده یونتی و من فقط دنک جوانای وقت من هي از بیجو کما بکرتاسی قربان کرم بقاس دقیقی مگون ها 2070 لباس دیاربکر کنفرانس سر کردستان چیه بو گوتن ها کردستان عراقی جبونا ببا دولت یا سر استی دولت دنیای واجبه و ایجا ایران و سوریه جی فدراتیف یا پی وک اتونومی جوان را کافی تی لیبلی کرد ترکیه ایک بینا وان تنگ دو بری خودرا آنادولی و هرم وان صافی نا که لازم الگور قانون اساسی حق وان بدن وان و حضور وان جی دابه ایگو برا بدن قیم ناینن مگو دگنه کرنجی آلیکاری اجبون ردانه را تمام هونه بچن بالیوس خانه دنجی لترکیه و کرم اخو بکرتاسی برسوای جی بده مروف دکاره بیجه سردما نویا اردوغان دا ایدی جبلی پرسا کرد که هیا لباكوريا كردستان وتركيا يعني برسا كرد وكردستان هاتيا قبول كرنجلو راستی بیش خم تو وقت جروجا و رئیس جمهور در نکتی لگور دورم بین زمان مروه کی زانای عقلیه اوی مسئله کرده و نیفچه نایله یعنی چاره کی چاره سری که اجرا بین ازویا جدل یقین دکم و هر فرصت داشی ازویا تین زمان گاوا کردستان و عراقی اف رفراندوم چه کرن و گاوی اینکه سرد خبر دا و نویسک نویسان مگوش بایرق کردستان را گره و حرمت بنا نشان دانی تو که از آق پارتی لیمجی کسی جمرات اشتک نگو یعنی باشه هجای ایوب خان کایاری و بری آق پارتی نافچه سور بو کاروبارین هلبجارتن انتو هر هبی گلک سپاس